تفی همون رازی بون و خواپیشاندان خلق روش آوای کردستان جی لهمبری بریارا ریوبری جبو کرین هر کیلو یک گنم بسی و یک سنتان ریوبری گوت او جبریارا خوا دانا که و کرینا گنم بها ناکه دسته چاندنی لروج آوای کردستان ده کنفرانس که روج نماوانی ده لحسک گوت او بریارا خوا ناگهرن و 31 سنت وک خواوی بمینه سالا در باسبوی هر کیلو یک گنم به 43 سنتان جوجودکاران هاتو بو کرین ایرو به 31 سنتانه یعنی ای سال یعنی 12 سنت کمترن لگوری سالا در باسبوی کسی کل حسکه لسر بهابونا گنم کنفرانس روزنامه‌وانی پیشکش کرد گوت وان بریارک راست دانه و دبکو بریار نبدلی هنه کسان به لهمبری و بریاره خب پیشاندان بردوام دکن ویج ورا بیجم تماشاوان هجا لعدل بیجی هر کیلو یک گنم به 31 سنتانه غریبه یعنی دخوازم جه ریو بری پرس بکن هونه بکاربن ری لبر قاچاقجین گنم بگرن جبوکو گنم جروج آوای کرسانه در نکه و در و نچه عراقی یا جی نچه ترکی وکنمونه قاچاقجی گنم به 31 سنتان جودکاران بکرن و به 5 سنتی بفروشن قاچاقجیان قاچاقجیان گنم چه العراقی با چیزی لترکیه با پشت راجی لروج آوای کرسان کریزا گنم در که و نان پاقش به دست خلقه نکه یعنی ریو بریا خسر و گارانتی داده و ضمانه داده که گنم جروج آوای کرسان قاچاقی در نکه در و وتم مناقشة هذه الدراسة مع المجلس التنفيذي مگوتو بیج لسر لیکولینان کر لگل انجمن جیبجی کار لگل هفسروکین انجمن جیبجی کارین کانتونان لگل نونرین دستین آبوری و دارایی و جودکاران مدید کو نرخ لیچونا 1 کیلو گنم 29 سنتین امریکیه لیکولینن ما کوربون و لگور ازمونن مین بری مجسدی 35 لگور جورین گنمان دست نشان کر هرمن مراستی کارسات کمروی و ایریشن بردوام تن جالی داگیرکریا ترکیه لسر جر زمینه تایبت چافکانی پترول امراستی زیان مزن آبوری هاتنه ریوبریا خسر نکاره فیده که مزن بده جودکاران هر وها نرخ گنم لسر آستا جهان داکتیه لسر ویه که دسته چاندنی و آفدان بریار دا کو دست جئر کو برپرسیارتین خبر نده و جودکاران نهله کو بکون ناوا استغلال بازرگانان و نرخ گنجاو بدوان ما بریار که راست دا و ام برپرسیارتین خواه بجهتینن دوان روشانده کو باکور روجالت سوریه تیره در باست به مهاول دا پیشتوانیا کرده چاندنیه بکن تایبت دروشک از زحمت ده ما اولهی آبوری پاراست پیشتوانیا جودکاران و اولهی جواکی کر نه العمودی خب پیشاندان ردجی 31 سنتان بردوام دکن نه تنه العمودی الکوبانی الدربیسی الجهندنین روجاوی کرسانجی خب پیشاندان بردوام جناوا خب پیشاندانا عمود جودکاره کی کرده ابراهیم حسو و القلم با كاك ابراهيم بخير هاتي هون چه تخوازن كاك ابراهيم نها هون دركتنا خو پیشاندانان مظاهره دکن داخوازا وجه ریو بریا خسر چیه داخوازا مجوان ما او نقدير خدكن بكيلوا قرنن ب 29 سنتا تكليفاوي وبسيويا كيش متكرن يعني وك انه حنكي خب متكرن يعني ما دسن يعني دسن كان دسن شكلين ام تخازن وكبار باقل شيء وكبار جمر بساعدين يعني سعر قال لك كيف وتكليفي صار بهاي قزنجا ود اگر نه هون گنم خو ب 31 سنتان بفروشن قزنجا وتي ده هي یا نه قزنجا متيتن يعني محقي دراسي بدن وحقي شوارع بدن وحماله ونقلاوي ام تيد خسرن ام نادن برا الجمل مال مشفر له ليبنر جيتري بفروتني اها يعني نيته وتنا هون گنم خو بفروشن والمال هون چبكن گنم ممكن مدين المال مشفر ليبنر هو بس نافروشن نكار نفروشن يعني باشه هون دخوازن كيلو یک گنم بچه قاسی بفروشن خذ كيلوا قنم يعني ند بن شلو فين سنتار حطاقم كاربن يعني فيدا كله عندك بقيمه سالا در باسبوی 43 سنت بون سالا در باسبوی باش بو جبوه سالا در باسبوي قلكي باش وجبر مازوت بحزار وبسيد ورقي بو احر ودعما ريبريه سر مازوت يهبو ايسال اما احر بو بشار حزار وحيسد ورقي ودعم سر كرن
وندان ما يعني صالتوني 4 دفعه دان ما ايصال دفعه ونيفك دان اها موسما ايصال شوابو وده مسمى ايصال مضروب قلنا نلقى توقعاتي وانا قلنا مقيش ضرب فار وشوبي وانا توقعت انه دولم 6 كيلو بابي وكان 6 كيلو بابي قال مي هري باش بقى 6 كيلو قال كي باش باشا هون قتل قل بربرسين ريبابريا خسر جيفيان اري بري سعري دركب يعني لقاءات شيبون وتكليفات شلوي مجوار شرحها نقولوا تكلفته بس وقت فكر يعني يقول ندان او الرايات بس ندبوا يقول ندان اها انا هون لك كدرينا كاك ابراهيم يعني زاروك لبشته هنا هون دنافا جاديد انا هون كدرينا انا والله ام دنافا جاديد اورتا باجاري عموديدن وام جبرانا بن حطاق افس عريان ني غيراندن ام قبول ناكن ام يدبر بالمين يعني اها لقورك كواز دبينم وكوريا دربيسيه وعمودي قرتبه ابدا عين ام دنيفه بلدن وهي مجري بريه هي القبقرن وبقراري تعديل بكن يعني قرارك جد بسين سعرك جد مردين باشا يعني نيتها وهي هون في خو بيشانداني بردوام بكن حتى كو ريفا بري برياره كانو دردخه تمام هون خلقي كينا يقول بيدري الكولاني وري قرتيه خلقي عمودي انا كاسين دنجي والله خلقي عمودين وايه جندي در دور عمودين ايه مزارعي دور عمودين نابا هذا زاروك انا زاروكك لبشته كاك ابراهيم از نابينم باش چنوي سانديه اگر از بلاكاتي ببينم و باقي اف بريار ما دكوجات بيجين يعني هذا القرار يقتلونه زاروكا كشكال كيلاكا تجي وكباقك سمبلين جنم راكريا سري خوشي خملان دي بوري خو خملان دي ب هيفيدكم او سمبلين جنم كاكي ابراهيم هيفيدكم اف بريار ورا جوهرتن براستي بفيرانجي يعني مسم چنينا جنم سكنيه يعني يانجي بردوام دكا لا والله انا حاليا كنم دراسه سكنيه نا چنن بند قرارك يعني حطاق اف قرارك نهدر نكب قدي كسناچن ام سكنيه يعني هون ناخذن جنم خوشي بچنن ام ناخذن جنم خوشي بچنن هري ناي چنين فيديو راس بك زحمتنا فيديو راس بك خيادك فيديو راس بك مالاتا آوا كاك إبراهيم إبراهيم حسو جودكاركي كرده جناوا خو پیشاندانا عمود کولانا نوبرا رياض نوبرا عمود دربيسي ده گرتنه افجي پلاکاتین کو را کرنه مالا و آوا و هیوی دکم دنگی و هاتبه بهستن جالیه بر پرسین ریوبریا خو سرفه و بکار بن بریاره که دم بدن که هون زرار جي نبینن جسبي حتى إيفاري خلك روج أوي كورساني لسر سيو يك سنتين ريفابريا خو سر داخفة يعني تدافي كيفت كي دبيجا أم جنمي خو بسيو يك سنتان نافروشن قد نبا برا وك سالا در باسبوي با سالا در باسبوي بچقاسي بو بچلو 3 سنتان بون وروجي من الجودكاري كي قداريد كر دقوت مالا ما خراب يعني هم موسم باش نهات هم جي بالسر دا ريفابريا خو سر اف بريار در خست و دبیجه او گنم خو نافروشن کسکی وید مال دا بهرن جبر که هر کیلو یک گنم به 31 سنتانه 31 سنت جی ضراره که مزنه جو وجود کارین کرد لروج آوای کردستانی درباره نرخ کرینا گنمی جوتیارین روجاوای کردستان و نافچه اندنین باکور روجلات سوریه ریوبریا خسر بریار دا کو او هر 1 کیلوگرم گنم ب 31 سنت جوان بکره او را گهاندی کوتی چویا چاندنی و چنینه تنه 29 سنت اف یک دمکی ده یک جوتیار چاوری بون نرخ بنکیم ترجه 45 سنتان به دست نشان کرن لی او هیفی آوان تک چو لهم بروی بریاری جی خلکی نرازی بونا خو نشانده
لێکۆلەر و ئەکادیمیسیەنێ کورد ji قامشلۆ شیڤان ئیبراهیم ji tora midyayî ya Rûdawê re bi hesabê mijarê û bandora ziyanê vê kêmkirina nirxê genim li ser jiyana welatiyan dike. نابێ دەسەلاتدارێک وەرێ ئابووریە civakî xerab bike. Çandinî bi taybet awaya got derbasî mala her kesî dibe. Diyara ne her kes xwedî arda lê diyara got her kes nan dixwe û her kesî projeyên xwe hevjîniyê û çûna pizîşkekî Şamê û Helebê û xwendina zarwê wa kirîn û firotin, tevgera bazarê, tevgera her kesî li ser vê çandiniyê. Ev biryara got derketî tim em bêjin ku ev biryar guleya dawî tabûta vî miletî de heger ev biryar nevê guhertin dibêjine xelkê nema erdê xwe biçênin sala çûnî pembû nekirî û anha jî genim vê rexna vî sara gelek xirabê bikirin gelo wê çi bihêle got çotiyareke careke dî erdê xwe biçênê got ew dizanê got pareyên got wergirê kêmtir e bi gelekî ji pareyên got li ser wê erda xwe xerc dike. Şivan İbrahim bi girîng dibîne ku biryara nirxê genim bi vê erzanbûnê bê guhertin û rewşa darayî û debara jiyanê li wan navçeyan li ber çavan bêgirtin. Heman demê de gelo kî sodeya kî ji vê biryarê heye. Serê sedî not ji vê herêma me têkiliyên wî û meîşeta wî li ser çandiniyê. Dema tu miletekî birçî dikê kî jê fêde dike. Boçê rêveberiya xweser digerê tim û dayîm dijminê wê di civakê de hebin nagerê çawa xelkekî razî bikî. Ez pirsyar dikim gelo ev kesê got ev biryar derxistin. Têwa te ye got fêm dikin sêraekî tebeqî di civaka me te peyda dikin taybet got dengên derdkevin dibêjin divê besa mawê çikin ji pereyên zêde efa xirabûnekê peyda dike. Divê kesekî got ji çandiniyê û ji mewasima fêm dike kesekî melak û kesekî çotkar û ew e bi hev re karibin sarekê dênin. Lê bi vê rengî hana ev nihayeta vî miletiye biryar nevê xeyrandin ev biryara mirina giştiye jî. Têzanîn ku hikûmeta Sûriye jî nirxê 1 kîlogram genim bi 31 sentê diyar kiriye û sala par jî rêveberiya xweser her 1 kîlogram genim bi 43 sentan ji cotiyaran kirî. Xalid Cemîl Mihemed, Rûda. ما قلت لكوباني لعمودي الدربيسية لبرانية باجار وباجاروكين روجافي كورساني خو بيشان دان لدجي بريارة ريفابريا خسر يا دس نشان كرنا نرخي جنم بسيو يك سنتان بردوامه أفا هناك ديمانين خو بيشان داني ين باجار عمودينا لوي داري خلق دركتنا كولانانو وخو بيشان دانا وان لدجي بريارة ريفابريا خسر يا كرنا جنم بسيو يك سنتان بردوام دکه تیچا وری کرن کو ای سال برهما گنم لروج آوای کورسانی نزدیکی 2 میلیون تن به لجودکار دبیجن او گنمی خو نافروشن اوش خور المال بهلن جبر کو دما بفروشن و زیانه که گلکی مزن جی ببینن او عمود بو افجی دیمنین خو پیشاندانا دربیسیه نه دربیسیه باجاره کی چاندنیه باجاره زراعتیه گلک گنم و جهل و داره تی چاندن لورجی خلق ج دست نشان کرنا بهای گنم 31 سنتان نرازیه اف دیمانه کی غریبه من دید سلیمان بارود و باو فقیران خلقه اف پانکارت را کرنه سلیمان بارودو بره هفسروک دسته چاندنیه بو لروج آوای کورسانی سلمان بارودویه دبیجن اف کسین کو اف دیمن را کرنه دخوازن جاره کدن وگره سلمان بارودو وگره دبیجه او باو فقیرانه دما کو او هف سروک دسته چاندنیه بو گنم او قاسی نه ارزان بو یعنی هر کیلوی گنم نه ب 31 سنتین دلار امریکی بو رفض دكن ما عم احتجاج دكن رفض دكن سعراء زار يادانية سعرك نه معقول مربي بيت شعري كان متخاذنا باركن زار يعني تعبابي ملتي شيء عديد تالي هاف شعرك يفكر بقازيج وهبالي مظلوم ناس عربة حزك مجبور بها يفكر مع الأسف كان جاشت لي مرحلة يعني أجي
في ملتي بقرار وانديش مسألة سعرية يعني كل في دانا كل في دانا ملتي مجبور بها يعني بخوازن هركس مشاركين كاري ورد وخاطري بقرب انا قلنا مشكله بس هم بالرفضان ملت ببيزن وامر بريجي براسيجي قلقي متخلف يعني قلقي متخلف يعني ابيك اب قرار داي اكيد نجم ملتين اكيد ابي اب قرار داي نجم ملتين ولا وقفه بعض يعني افكار ندفي يعني افدیمانین که هند بینن تماشاوان اینجا تماشاوان ما خلکیج مرا شاندنه دستیوان یک بیک ساق بیان که مرا دبن آلیکار جه قامشلو احمد ناصر اندازیار چاندنی الگلمنه که احمد بخیراتی ته چاوا دبینی وی بریاره و کرینا گنم بسی یک سنتان اندازیار چاندنی و جنیزک و آگاداری روشا جودکارانی ساعات خوش خوشتر والله عبالي البخيل امين بيشي بحسا قنم بكر باش من ولاتي قو قنم لي حبي برتشيبون لي شي نابي قنمي صورة اولي قو انسان مروش مالا خد رابي تشيل ناني خد قري قونان حبي اما ام تخيرو خوشيدن واما بي حريما ما اعتمادا ما تبل لسر عردايا ولسر قنمة نافا محاصيل هذا بومبو مع بومبو او ناتردا يا هري جرينج الجمع قنمة مش قنم بيبا جمع جو ديار صالك كامل دمينية حتى مسمخة ادراكي جمع صناعاتنا الجمع تجارتها زي دولتنا سري صديق حشتي نوش ملتي ما اعتمادا وينا للسر في زراعتها هانية وتايبت قنم للسيرفيس على هاني بيستو دوا دا مسمي بيستو دوا ريفابريه بيجو بيسنتاش مكري مسمي بيستو السيادة بتشلو سيسنتا كري عم تر مرتاح بون جوتيار مرتاح بو خاصة بار دوغما بو مقال مي خبر بتشلو سيسنتا وبردان وعرقلها هابون تشنولو هنا بس نا تبكي انك هيك قلت به مسم وهيفا كاغراني قال لك زحمتي شيء بينا مشكله لي ايصال براستي شبينجو بينجا وري تشلوسيا وري سويكي انا قال لك سعرك كيما وعالم تمشي نراسيا شبرقو موت شدا في دبكي مو حج ملتي خبكي مو قنم شيرا بعمني مو نين شيرا بعمني وافجو تعالي ما دفي هامش ربح جيرة بميني يعني قلت وري تحسيب بكي ومقالك دربا محسيب كريا هش طوف حتى تهطوفا يعني هكتارك طونك مصروف دشي يعني تهطوفي بإما جوتكاريا مش مفهم دكن انه طونك جيوري تفي داما تدنابيني طونك هكتارك اتفادا جوتكاري ما نامينين جمع فلاحات ديس $15 هارو $10 دراسات تاني سري صدي حشت كيساش مدرسيني يعني بكرتي مصروفة جو أمل عرداد كن نلقور في ساراغو سويك سنتيا وتها مش ربح نهشنا يعني عردي هناك بيشتوفي بي ششتوفي بي حفتوفي بي يعني 600 كيلو 700 كيلو 700 كيلو 900 كيلو بدي ورقاوي ناتي دانا من الصالة كامل اللي دتشي جبو جود كاران كاك أحمد جبو جود كاران سعره يعني نرخي هري باش تشيا إيصال مثلا از جودکاران پرسم دبیجن شوب هبو لهی رابو باران هبو دربل چاندنیه دا یعنی دربل موسمی خس موسم وقت دهات چاوره کرن نهات يعني زيدا نلبنده بون كو او ها بروش يعني چه باشه رقمك تتكاريج مرا بيجي زحمت نبا رقمك شنو مثلا هاد ريفا بريك دبيجه سيويك دو جودکاره کیش مرا گوت هفته مثلا 10,022 دا 55 سنت بون 23 دا 43 سنت بون این سال 31 سنت یعنی هر کدوم چه داد که جبو جودکاران چوا باشت به
من بو أجهه برياري باما من مصلحة لبريال جباب ربانا وفعلا وضعي ما روشاما نخوشا مصروف دوفي من لا ضرر ولا ضرار وكا عربا قوتي من تشل سنداني بانا تشل سند ومقبول بانا يا دولتي سو شاشا من تشل داني بانا از بینات بینم که اختراع از بجمت هشتوی دهتوی تشکی مت دنامینه تشکی جودکاری ات دنامینی باشا جودکار دبیجن مثلا غیر اویناج دف ویناجی برتا اتخوازم دگه خو بگه ما وا کسی گود دت زراعت دا مسئولین واد يعني حتى انها مركزنا بكرنا يا هبالي هيشا وهذا راسا كنا ناب دخلي مدى ناب زادي مدى هناك دشنين جميع خطخنا كوم العرض الدين هنا شخيت خنا شوال هذا هنا خنا كيسي سبيدا يا جماعة مع الصالة هون شتكن حتى انها مراكزي ما نفبونا شنو ده شوالي فانا وزعنا حتى رجاء له ما مستقم نزان امي دوغما بنا مراكزة ولا امي متشول بنا مراكز يعني امي خنا شوال هذا ويش ما بكرن يعني دوغما مباشرة امي بنا الصوامعة يعني حتى انها اخوان نجح زاننا ما فهمكن انه تصعيله وكيم تاني وايه من دي ساعات بيجم كوكو بري سيرو جا تعف سعرها هاني داني عالمي طبعا راضيه خدا فيها كرن شبيس بيفات بيجن والله مؤتمر كي صحفي شيء بي ما طبعا ما تقول بك خديت عشان سنتك زياده بكن شو مؤتمر شيء كرن وعبر يا هاني سليمه وقال لك باشا شما تدرس شما تيجي مؤتمر شيء تأملك شيء بعالمينا جرك نولو بان أزمة تمرشنا تدخل سويا خيو نمشكلة ما لا تعرف سويا كو راضي أم شو كنت خيارات دي بيشا مانينا يعني أمريكا ميخو ببن يعني ولو بوكا قلتي براس مال بي ريل جمانين شبيبي با شو مالت مؤتمرك كي كي والله با ما تبع ما قول تباشرنا بالخير وكا عربا قلتي والله شمالت دركبت بيجي والله بريارك راسته بريارك شيء خدها المهم شيلو قالك خواجه هزان بانا بريانها مراكزي خوا باقش كربانا قلت بانا عالمي دوغما يعني مشولا حمالي خو امنان بانا طنبيلي خو امنان بانا حتى انها امنزان وادر سن قنديما از ناخوازو مري سر عديما نزام ازيد شكما ازيد دوغما بشنو ملازم تشول بشنو أفضل هاني جاشا قولك حافظك ربحية بدنا جوك على أف قال مي صورة أف خطأ صورة قال مي صور بترول زيري زرع بترول شاوى زيري رشا قال نمشي زيري زرع بامبو زيري سبيا قال نمشي زيري زرع اعتمادا ما وكبريان هم قلت تابل سر قنمة حتى ولو ريفابريتي تجيب خسري ازيد بدما جودكاري خوا دقنا شمراز بي بار ما حموكا ما قال لك ما تحيه وما بجنا فطواش بديارا وانا رتشلو سي باشبو ودوغما مباشره مدبر الصوامع ما فالت كر ايلو افتش حموشي نحاذر المخاض مالتا افا ده هيفيدي كم يعني حركاس البانديبوكو في بريس كونفرنس مؤتمر صحفي تشيببا يعني جود كارند قلت بلكي يا خيريبا بها ورا بها كرن اللي قلت ام ناكن يعني قرار سليم بريارك السليمه باتجاه سليم يعني اجارز تيناجي بريار السليم واتجاه سليم ده تشاوا هي بدي كم ريفا بريا خسر برجوانديا جود كارن بري حرتشتيل برشوفان بقرا مالتا احمد ناصر عند زياره شاندني ايش قامش له سرچاوا قال لك خير سلامت سركفتش بويوه